Hingke mari kising songrok nang kok mani tongo je ang PRTC CSC tui eba Common Services Center tui apply khlaimani angkai Sal Bwswk Nangkha hini nog ang kaisa video mani tongo hingke a video nog ang nog phunugui ribano jeta ani YT studio thangi nei ang nog phunugui rinai jeta hi o video ang o jaga samani tongo je ani process of solika hinui ang nog phunuka o video rimani wngkha 9 tarik December rimani hingke ang je a borokni jeta tini phaika ani email o hingke Sal Bwswk Nangkha ang apply khaimani aborok nog jotono hisab khai phunuknai hingke police swkang ang nog phunuknai jak tangnom ni calendar thangui tabuk to 2025 se phaitoka haya diba hingke tabuk ang apply khaimani hingke November 15 tariko khlaimani 15 tariko ang apply khaimani PRTC abuku khoroksani hingke ani sobo eba ani dukano hingke aboni yaglo hingka kaino December 15 tarik hingka kaino mas kaisango haya diba hingke aba haikane sung hisab khai thang hingka yango tei 16 ni simi changi thang hingka 31 jora hingka kai tei 16 din haya diba hingka 16 din hingke yango tini 7 tarik hingka kai busa kalaika yango 7 yango 16 hingka kai 23 दिन इनके 23 दिन माने 1 मास 23 दिन नांखा जे PRTC जे अप्लाई खाइमानी इनके PRTC बोबो हाइके फाइके आंगरनो फुनुगानो इनके किसा ब्लार मा खाइनाय तामनि बागै हिंगेंकै बिनि आजागाव नाम्बार दंबा इनके नायदि इको अबा हाइके फायो তিনি 3টা 40 फायो मेलो इको सर्टिफिकेट PDF नेरग नुगुन माखाना इनके डिआर आ बरनि बुमुं इउर एप्लिकेशन फॉर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा सर्टिफिकेट विथ रेफरेंस नंबर इनके ती अप्लाई ऑन आं अप्लाई खेमन इनके 15 तारिख 11 मार्च 2024 माने 15 नवंबर 2024 अप्लाई खाइबा एप्रूव पुंखा प्लीज लॉग इन टू ई डिस्ट्रिक्ट और चेक मेल फॉर द सर्टिफिकेट इनके इको अ सर्टिफिकेट इनके माहाय इनके आंगरो किसा सिक्योरिटी नि बागै आं बिनि सर्टिफिकेट नंबर आं किसा ब्लार खाइका बिनि फुटरो किसा ब्लार खाइका इनके अबा हाइके न जेटा सर्टिफिकेट फायो इनके नरक ब केबो अप्लाई खाइना मुजुंगै दंगो हंगा काय खय डिस्ट्रिक्ट नि इंगै नरक आनि थानिबो नरक अप्लाई खाइमानो ऑनलाइन तै इनके आउनि बागै ताम डकुमेन्ट नांना हाइन हाइन नरक साइरि फिरो जे पश्चिम बेलसरा आमसाइनि इंगै अ भिडियो नायतंगो हंगाखाय नांनाय निनि जे चारायनि बागै खाइखांगा आ चारायनि बोफा एबा बोमानि जेटा PRTC नि खाइखांगा PRTC नांनाय आधार कार्ड नांनाय अंगाय ते भोटर आईडी कार्ड हंगाखाय भोटर आईडी कार्ड आसु मोननै तारिया हाइपनो रैमानो हंगाखाय जत नांमान हंगाय PRTC हंगाखाय सिटीजनशिप रेशन कार्ड हंगाय ते पंचायत नि ROR हंगाय ते काइसा कमन फॉर्म आं फॉर्म तिख्लाय होनाय आ फॉर्म काइसा गेजेटेड ऑफिसर नि सय नांनाय हंगाय ते चारायनि हंगाय बर्थ सर्टिफिकेट ते आधार कार्ड नांनाय हंगाय बुफानिबो आधार कार्ड तो नांनाय हंगाय अबा हाइकेनो नांनाय ते चारायनि फोटो नांनाय ते सेल्फ अटेस्टेड डक आ फॉर्म नांनाय गाबनि यागला हेयारिंग डेट माननाय अप्लाई खाइमानि ऑनलाइन ते अप्लाई खाइमानि यागला हंगाखाय ननो हेयारिंग थाना बागै 10-12 दिन जरारिबो हंगा आ हेयारिंग डेट थांगै आं निजि थांनाय थांमानि यागला हंगाखाय आ कागज एक्सेप्ट नाय एक्सेप्ट मानि यागला जों माना सिंगुनाय आमाहिकेनो नाङै थांगो 1.5 मास एबा 2 मास अबाहाय नाङै थांगो इनके साइमान काना दाखादे अ PRTC मानानि बागै आं जतय माना सिंका 1 मास 23 दिन माने 2 मास काटदै अबाहायता गनर अप्लाई खाइना मुजुंगो हंगाखाय सुरु PRTC आ ST बो नरक अप्लाई खाइमानो इनके ते OBC बो अप्लाई खाइमानो इनके आबानि बागै नरक भिडियो न लाइक शेयर कमेन्ट खालायना तापोगदि नरक नाय जाजाका हंगाय ते नरक बुसकां सालो हंगाय बाहायके अप्लाई खाइनाय आबनो भिडियो नरक आं तुइ हाइदों दाकिनो नरक नाय तंगदि सयावै कक बरखनि टेक एंटरटेनमेंट YouTube चैनल ना असुकना जतना हामबाय।